Ngiyajabula madoda ukuba abadlali bebhola ne-multilingual hayi ilanguage engingayikhulumi futhi uma ukhulela kuma-academy nje ngabona ngisho uKhemith Erasmus isiZulu sikhuluma aze ayosithela ngalo uzuxakeka nawe uthi hayibo hayi isiZulu nje uyasikhuluma nje but then awubona ukuthi maybe kuya ngomuntu ukuthi if ufuna ukufunda like amanye ama-language exactly. If awufuni njengani nina nifuna ukufunda amanye ama-language wasogadla kimi kade uvikela uTLB manje wasogadla kimi no izwa ngithi angikhulumi ukuthi i-English sonke siyayazi essays akekho umuntu ongayazi English konke like igela zonke zase South Africa ikhona i-English yes you understand mina ngithi wena anyeke ufunda isitswana angeke ayingeke isitswana sinzima uyabona ngithi mina ke multilingual mana phela dithe man isingcono isisuthu kodwa naso hayi lesisigibo lesabona sejozi ke sigrand okay isuthu nesitswana kuhluke ngani ngani mina bengithi ngikhuluma isuthu thiwa hayi ke la ngeke ke lokho sekusuke amagama esitswana manje bengididekeke manje yabo ayikho lento leyo Tebe snaps uthini izikhiphani lapho manini guys uyabo le fostwayo leyo Puso le fostwayo leyo Puso Prestige